Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Natakunam dayjay nga sadot ken lumalamot nga saldi. Isut inaklon mo kada kiti amin nga agar-arim ken ka. Gabuti sa tibat patag ko tatang. Nanan. Di mo ka di amo? Noan niya ti aramid na? Nga nasa dut iso na, awan trabaho na, pa-istambay, tila matamangan, maturog. Amok, medlagayan. Ngayon maapay nga isot inaklon mo. Gabot ay sungarot ti pakarik na ti ayat. Minamauyong nga ayat. Bulsek nga ayat. Kung amin anak, dagan na kami nga naganak ka. Awan ti sabaling ka kalikagumi kas anak na naganak ka. Nusa nga ti magkita ti pagsayatan. Anong to nagbaling nga biyagyo mo? Biyagyo. No rejeng saldi tagbaling nga asawa mo. Sabagay bakit? Di na ba't pakid asawa? Inaklon na lapay laing iso na. Di-tan to kaya't ngagbaling nga asawa na. Tatang, kahit kung ngagbalin nga ama, nagidanak ko ni Sandy. Nangarot ipakanakin ka. Ha? Ano ipakanakin ka? Ipakanakan niya? Kita, aya po aya. Ayan talaga tigutek mo. Ha? Tatang, diya kaya't nga mapukaw ko ni Sandy. Gabi siya talaga nga ipatpatig ko. Oranyat mo paspasamak. Isu tagbaling nga asawa. Nang ruwan lang arudan, manong nemi, idiaddan mapasamak kada kami kinisaldi. Pudnuman manong nemi agdindinamag, nga talaga nga napeklan nga sadot, lumalamot, di saldi, ngem nagwapo. Very neat nga gar-arwat manong nemi. Wen, macho. Dapanag iti balay dahil may sangal daw, nga tsaka mong isiso naghayam. Aging nga dito'y manong nemi kat addan na pasamak kada kami. Nakabarbara dagiti bibig na manong nemi kat nakabarbara dagiti dakulap na nga mayaprus iti na dumaduma paset ti bagik. Amo na pa iti mangan manong nemi talaga nga naitayok-tayok ka. Impaay ko ti kinabirhen ko manong nemi kat talaga nga nagagat. Dito ti kunata nga sadot. Nakagagagit manong. Gabuta ka, numanin, alamanin ko na. Mayatak man amanong namin, nagambot na nagpintas, nagmayat, nagragsak, iti pa na kayo tayo-tayo. Ay nga manong namin nga mismo, nagidaganak ang kuwan at mga ibaga, kaya't dan nga gasawa kami. Yung sagbay manong namin, may da, nangas asawa, kinasalita dak, nagidaganak ang kuwan. Lourdes, tatang, nanang, kunakunta, gasawa kam to ni kinisaldi. Anyat na kaya tamit anak mi. Guwapo, macho. Awang bisyo na ta saan ngagsiksigarilyo, saan nga uminom ti arak. Ngayon mamukadi nga dinamot ang trabaho. Mangan, maturog. Damo na lang. Numanin ibagami kang kuha na nga sumurot nga umay ti taltalon. Ngayon di na pa napadasan ti simmalog ti taltalon. Numanin ibagami nga sumrek, mapanagsapol trabaho na sumurot iti construction, ngayon pulos nga dinakayat. Kung nawin pa yung training nga, security guard, na bagay kayong kuha na nga, tinamat kayat. Kaya't nangasawan, papakpakan lahat tayo sun. Kaya't mo ka din makiasawa, tikas kayong kuha na malasan. Anyat amo yung tatang, nanang, nusakto ti mamagbalbali kayong kuha na. Dahil tama tinaw na maiming yung bagam, anak, iso nga kahit may arod nga gasawa kayo. Tabarbaring no agpaiso, nga sikat iba magbalbaliw kayong kuhana. Imay nga arod nga asawa da saldi, manong nemi, kat awan tinabalinan da tatang kininanan. Nagkalay sa kami, manong nemi nga nagkanak kayong kuhan at naggastos.
Iti balay da, manong nemi dito'y kami nga nakipagnaed, manong nemi kit talaga napaniknikak ti kinasadot ni Sandy. Niaginaw, niagsakdo, niagkaykay. Numan ni bagalitatang na nga, umay sa mapan sa jital-talo. Naspeklan nga sadot. Ngam itirabii, manong nemi nakagaggagay. Aging ga ako na manong nemi, dagiti naganak yung kuwana. Saldi, Lourdes, ano nga tanong sa Jesidong dagiti naganak yung ka Lourdes ti pagyanan nyo? Tabarbaring no, dagiti abalayan mi iti mangtingkar iti kinasadot anak mi. Kito na tatang, nasuko na yun. Saldi, nang, agnaid ka di sidong dagiti katugang. Tabarbaring no isod at imang mandar ka. Mangdagdag ka. Tapno amom trabaho. Okay lang nang. Okay lang. Masakit ti panagluto niya ni Lourdes. Adulakit ti bakang ko sa jay. No, agluto ti naimas ti kadugang kababae. Nakiktot, nagitaganak kanyak manong nemi di sumangpat kami nga awit mi di kita arwatan mi. Ay dito kita sa odetoy. Tang. Dito kami nga agnaed kinisaldi. Anya? Dito kayo nga may patarakan. Meron naman ng nemi nga madama iti panagluto ni nanang iti sinanglaw. Kapo, nagimasin, mabisin ako. Kaya di mangang kami manong nemi nakaado tinakan ni Saldi. Napaw na yun dati nga manugang. Sa laglingat no mangan. Kinapod na manon nemi niaginaw unan yaman ditang haramidan na kit sana inaramid. No di kat inawis na kidi kinapang kami ti silad ko silad mi manon nemi kat naripas pangal daw mayat ti umino ama mayat ti maturog ngem. Nagagit nga talaga ti asawak manon nemi. Tari naman sanak manin iti iti nga mga mayatak ba dapat? Manong nemi awang pulos ti amo ti asawak nga ramid. Nugasta nga ibagak nga mapanadanunen ni tatang ijital-talon nga madu nga pambar. Apo nagsakit buksit ko. Bagam kinatatang mo nga, sana ka makapan sa jay, gapot na sakit ti buksit ko. Sa nga sakit ti buksit, sakit ti ulo, kanado nga pambarmano. Kaya't nangasawan, lumalamot lata, kanturog manong na ti asawak ngem, kitdi, nagagat, iti rabaw ti ka. Iti hadan makalawas kami sipod nagtrabaho, nagkasar kami manong nemi nagsubliak iti trabaho kaka sales lady manong nemi ti maisang hardware. Oh, kumusta ti biyak ti bagong kasal? Okay lang. Ket di ba? Ti asawa mo ket napiklang nga sadot ken lumalamot. Uri na mo nagtrabaho. Agtrabaho ti kama. Okay so na. Ngem ti ba panital-talon. Uri kas taunat ti panag-uungan ni tatang. Uri kas taunat ti panang paspasagid na keng kuana. Awan, kasla, awan pros ti mariklan. Anya nga tatarumbeng nga namidek. Tapno amo ti asawak taggagat, tagtrabaho. Nga salat nga mangan maturog, tubrana. Ken, ti mangruman sa kanya. Adamay isa ngasin ko keng Lourdes. Ano na ito? Barbana epektibo rito eh. May isang tip. No sa din nun nga agagat ti asawam, sadya nga paayam. Paayak nga? Saan mo patpaggan? Sabot nga mabaling gamot sa pulak, turam, isakripisyon. Mangted kay ti kondisyon. Sige, padasik. Ilimteng tirabi manong nemi ket umarakop kanyak ti asawa. Ore mayat ti bagik inuwatan ko. Oh, apay. Diyak kayat. Apay di mo kayat.
Dito si kapit mang dagdagdag kanyak, di ba? Si mismo't nagkuna kanyak, nga naglaing arumamansa, naglaing kamangan, amok tararamide, kat may tayog-tayog ka. Si mismo't nagkuna, nasa dutak ka na trabaho, iti talon mo, nanyaman nga trabaho, nga nagagita ka mang paragsakan ka. Isot na ngayat ang kanyak, di ba? Awan ti mapasamak ka na ta. Di mo kayat, Jack kayat. Ngano kayat ko, pilitan ka. Mabaling kamat nga darom, no pilitan na. Rape data. Ura kasawa ta. Ngano sa mo ko, saan ko kayat, kat pilitan na. Nalawag latang rape. Talay pagbakam. Alam ka, guro ka. Maka-score ka lang kanya. Nagtumpal ka. Nagtumpal. Inton bigat. Sumurot ka kinitatang itataltalon. Kanog balmanim ka itataltalon. Ito na binubigat, naramidem di kondisyon ko. Maka-score ka. Sige, pa-score na kita. Awan. Maturog kan. Maturog ka natin. Kabigatan na manunemi imun unapayan nga nakariing ni Saldi nga may tisyak. Idi sa pulag. Nanang, ni Saldi. Agad nagkuyod na kinitatag mo. Nga naman ni taltalon. Ni pa yun Saldi lang dagdag ti amam. Tapno mapandan. Milagro nga ron. Apektibo nanang. Apektibo. Parang nemi na panak nagtrabaho kaya di sumangpetak iti malem sa pulik ti asawa. Nanang, isaldi. Dapat iti talon. Di tatangay. Kasi mga ata na kunakanon ni Saldi nga iringpas na lagi di pangtida nga gagaitan. Sumukngitan manong nemi yung awang pa iti Saldi. Aging gagadimpengin. Sot ka po naman nung naming nga naka-score ka rin nga rabi. Manong naming. Ti dati nga sa dot. An-anawain mo matin. Oy, lakay. Agi na nakamatan na. Ala, sobra matin ti kinagagat mo. Tingkay rangigan, papagayam kit halos pakabuklanin ti pagkasalitaan ni Lourdes. Iti probinsya ti Cagayan nga daytoy nga pakasalitaan ket makumpleto to yung tong kamangigan inton 12:30 hanggang alas 2 numalem iti DCJC Action Radio nga programa ti nga lagip ti napalabas nga madama kita nga agdingdingeg kag bubuya iti page ni paring Ray nga Reynald Ono Ray Fiesta Sentenciador Award page pakipalo ag-share kayo ken ag-like kayo kay di share yo papagayam ya dito page ni parang Ray ni manong yu anemi na ito Nemi Ruiz iti lagip ti palabas 12:30 hanggang alas 2 Lunes hanggang Sabado ket gabotam dito ket agtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Missing Story at siyempre may i-upload dito page na ni parang Ray di teaser ken pakabuklan di pakasalitaan. Okay? Kahit may ipalagip na ginitakil nga premyo. Grand winner umawat ti 50,000 pesos. First runner-up, 20,000 pesos. Ay, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Ken third runner-up, 10,000 pesos. Nga dapat may special award. Umawat ti 5,000 pesos. Kanya palit urahin nyo. Kung dawain nyo, nagdatakil na premyo. Yeah? No adan kayo ti success story. Nang baligyan nga pakasalitaan. I-computer nyo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz123 at yahoo at gmail.com nemiruiz123 at gmail.com Kat no, saan nyo mat nga kabaylan nga isurat kat kahit yung nga siyak tibang interview ka na kayo ibabang ka ng di Facebook kat sa pulan nyo tinemesyo Ruiz nga Facebook account ko na tinakakalugungak sa kay ag-message sa messenger kat no mamuak nga kayat yun pa-interview i-accept kayo. Kasi lang taramidan nyo. Okay ba? Okay. Kaya kablawan naman, hindi madamang agbibuya ka na tayo kasi kini Perlita Glipe Matias,
avid viewers tayo na to, ni Perlita, ni Sita Delia Machu Garcia, Stabat Isuna, ni Julius Saladino Juan, ni Perlita Glipe Matias, ken dadumapay nga madamang agbiboya. Babagaya mi, padaanan da, madamdaman ti Dirmanong Nemi, ti page ka Dirmanong Nemi, alas 9, siguro, nalad na daw, alas 9. Ken padaanan da to, iti lakip ti palamas 12:30, ken padaanan da into Malem, the time ko para iti idi kalman laeng. Ayan, ket padaanan da iti Nemers Studio, Dirmanong Nemi nga page. Kaya pumangkanta ka rin, thank you, idin kay panagbuya, salamat ka na kay amin nga sa kapada, aging kati sa bali pa yung live ken video nga upload dito page ni Paring Ray ken iti YouTube channel na nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. No, mabuyo dito nga video iti ata nga YouTube, paki-like, paki-share ken subscribe kayo. Salamat po kada kay amin nga sama.